Black Hambai ko team rong na. Okay. Pada sing tabuk sini Cockburg Gospel Music Festival 2025 opening ceremony wa habitongo. Opening ceremony was kabang ma koi team final na Black Hambai abon log logi music system tai sini news media bogna Black Hambai ya faro. Teba Hambai ya faro sini Cockburg Gospel Music Festival ni President, Secretary and Committee, Executive Central Executive Committee ni member tai joto delegate rona Black Hambai ya faro. Pade sung tai serapsen bising na sini candle musing lainai tai kaito ni mungui sung o pandano chengirenai. O pandano cengirena bagai joto sini o committee ni president secretary tai committee ni jotes member rong yang o phaina bagai koi jawo buskango phai sing oro candle musing lainai candle musing upai kyangkai sini opening prayer will be done by Reverend Dr. Nofrai Jamatia. He is the president of our Cockburg Gospel Music Festival. Ngai phaidi sinoro president, secretary, advisor, ini ni convener, tai jotono executive body ni member of Pajak Black Hambai. Angkai sing tabuk candle musunglai abo pai kai opening prayer will be led by Reverend Dr. Nofrai Jamatia. Pada sing jotor baca lain. Music Festival no pasal la pola kathani mangai chengrai sawai relai sri kabu Pari Surya sini apana no Hambai jeng salsa manago tomani salsa swaitaniago tomani Jeng salsa ketui tomani neng sena matangka neng sena pohoro tomuka tei cini kok ro kata sabung ro kamung sungu ro joto kumazak tomarona neng matangai rupaika jeng asak salni tani suri paijamani apa jeng neng o salna punuka Cockburg Gospel Music Festival da apa tabuk jeng nini mungai rai sawai ruo sini bororo kawangma hasal rukne phai tongbayo oro manjak phai ni banginai rasapnai ra bohina jeng jo tono nini kharyuk mung yaw yafaro apa opandano tabuk jeng Pal ke jotono tabukno nini kharyak mung yago hamzak mung yago yapare razawo nang yasak jadi sini opandani bisingtui nini haprang wa theng nini chingsa sang theng abono sini khani musung apa hamari razari nang sawo nini bukhani Musung kaham rokno ang sari renai okok tabung na nang situng subrai matang isa Jisu ni mugisan. Amen. Black Hambai sini surima pale kya tabung ke sini koi team no koi jawo they are going to present the
theme of this festival. Koi team nor jotana agu phaidi sini theme song na present khaina ba. Abo pai kyang kai sini ojaga tini present tonga kabangma solo, duet and instrument testimony Chanerak Bong Mungka UBYF Koi Team UBF Akaite Tonga Reverend Sunil Debrama and Mrs. Lily Jamatia Tripura Presbyterian Church Synod. So please kindly be ready. Jorawa Norak Ara Paina Bagi Jorawa Sopaina Bagi Koi Jawo Tebo Tonga Mrs. Rosni Debrama Vishwabani Tripura Tai Mrs. Pinky Rupini Hatai Kotar Baptist Pastoral Area Te Kaisa Tonga Gospel Singer Ministry APC UBA Okay Tebo Tinini morning session Chongjag Richapna Bagay Testimony ni bagay sini Tuizilang Debrama Kumulong Baptist Association Abin logi tongo Dipankar Debrama Kokba tai tongo Mr. Arun Rupini Hatai Kotar. So now we are going to present the theme song of this Kokbra Gospel Music Festival 2025. So abo pai kyangkai tini ojaga recapna rok tongo Tuizilang Debrama, Kumulong Baptist Association, Dipankar Debrama, Kokba, Mr. Arun Rupini Hatai Kotar. Jotonono Jorawa Paina Bagi, Sopaina Bagi Koi Jawa, Tebotongo, UBNE, Koi Team, then Tripura Presbyterian Church Synod, Reverend Sunil Debrama and Mrs. Lily Jamatia. Hello. Check. Hello. Ruchapna Bagay Tebo Sungkoinai, Sini Rosni Debrama, Vishwabani Tripura, and Mrs. Pinky Rupini Hatai Kotar Baptist Pastoral Circle, then Gospel Singer Ministry. Now Jotono ready Tongna Bagay, Koi Jao. Please take your time. Let us save our time. Be in time is a God's teaching. Hambai.
Blai ke hambai sini koi team rong na sini o pandani music festival ni team no borok chabi kelangka kai tor lobjak thung kai tor bong no tebo chuba chu khai ting bong ne sur kahamung thung tai gospel hayungo music no ti borok tebo agu ke mantung blai ke hambai. May God bless you all. Tebo thung tesa yapa ma khorob nai o blai ke tong thok jak angsa saklaya ko haipon se yapa khorob ka o team song no compose khainai bini bagi sing yapa khorob na nango he is our Dr. Napurai Jamatia bini bagi blai kai khatung khaja kai ang nijibo hamba yaparo o music na or samung na compose khaima bagi phari kai sing tinini morning division thanglai nai so ang koinai sini Reverend Apurva Debrahma Secretary of TBCU Bob Buskango Pai stage of Paina Bagai Bonga Tini morning division so I request our Reverend Apurva Debrahma. He is going to lead our morning division. Abon log lagi ani khorang khnai tong nai yang yagara deb thang tong nai phade sing kai to kok khana na bagai jotona aguk lai nai stage of phai lai nai o pendal phai achuk phai di kai to ni kok khana lai khanawi sing tini ni sapung phan na lai nai blai ke hambai Dini Salmari 29th December 2025 Mo BC Painonok Jorao Dini Saloni Salo Kogboro Gospel Music Festival ni Dini President Secretary the Assistant Secretary Advisor Rock they kereng jagani phainai joto ani hajani takok tai song bebak no Kristo Jisuni bungbai khaksang ma hambai te chibai yafaro dei buskang ni bisi katal abuni bo chibai yafaro ani ngai te ani nok no kuningai ang hambai yafaro Kogboro Gospel Music Festival ni tangfang okra rokno ang chugiano dini morning division ni bagai jara remani dei dini team Psalm number 149 verse 1 lobmung bijapni tara Richuku bijapni tangsa dini team kok bothama abonang tukang khok tangnai abonung logo Psalm number 100 lopong tarano ang khok tangnai subrayng no lobdi subrayng ni thani katal ruchapung ruchapdi bini kok khnanai rok pal kuthum thani bono lobdi Desha ang khok tangnai lopmung bijap tara o bebak harok subrayung ni thani tongthok ni khorang khlaidi bakha srangmabai subrayung no bajudi ruchapung ruchabui bini thani phaidi subrayung no kaitor norok sidi bose chungno namo te chungbo bini no chungke bini bororok te bini murukma merase bini doglamo hambai bai habdi te lopma bai bini noklao kadi
Bono hambai rudi. Taman hinba subrayung engka kaham. Bini pai flaya hamjak mong tong flaynai. Te kok narokma piri piri wo tong flayo. Kai tor bini kok thaire prosung joten bagi hamare ko prong flaytong. Amen. Turinai. Apa kai tor nono belake hambai ro nung o sal nai thogromani. Pohor pirjak. Tiari dumui dubui dei jeng nini besarok nono lopnani nono muito klanyani jora remani nang o jorani ni o thaini ni o khorang ni o nugui tongmani tai nugya bebak no nini tamke nang snamo bebak no nini hamari no jeng ratawi paya thabaya o joranin thania faro Kini bakano thumsake jeng oro nono wansuk leman nani anredi cai chugiana hakchal khlaidi hukslai tong phaidi ang chugiani ni seleng nini swaredi holani phand jisuni mungwai sano amen kai torung kha lobjak nai tei kai torung kha snam naisa kai tor nayo bini snamjak rok bono lopthung tei ruchapung ketal baike bono lopthung a ruchapmung abo bono lopnani bini snamjak no bini khlaimani no bini kamam singsa amari no jeng bolai lejani tam hinkeba abo bos namani inka abo ketal bo mungsa kurinis namani mungsa suk jaganis namani hinke abo abiskar senjago keba mungsa suk kri nis namani abo inka abo srishti hinjago an bagino binis namani bini tak bokha tak jeng naisa abni bisingo jengno bo bini kosol ke snamkha abni bagai bini kosol ke snamjak borok ketal recap mungmai ketal brokni wansuk mabai ono lopnani jeng nango tei bebakno thansa baksake ono lob dihni shaw lob mung bijab abo recap mung lob mung bijab jeng kaham khlainai khangke elamba kurung rok hamani abo astojona simani abo kura asef dei aro moses ni recap mung rotongo aro david ni recap mung rotongo jengor kebang mani amhai nugo sela amtiklai aro khorok char rok bimani abo compile khlaijaka hansabak seklai abo aro chapmung rok ob bebak ni chapmung abo kaito nolob jak mani Israel hodani borok aro chapmung chapte brok hathai kuchuk saka kawo tinai lion hathai Pinoy Chion hathai kawo aro kuchugu thangai brok kaitorni উপস্থিতি kaitor ni hamari abo brok hil khlayo emonki Samaritan rok brok bo ar chamu rok no ruchabo tei brok ke Chion hathayo kasanani brok permission rijagya Efen bok Mount Gerizim hathayo thangai brok ruchabo kirton khlayo abon bagai tam hinkeba binis namjak borok chimia tam hinkeba osungsani bebak binis namjak rok ono lobo toksa tokti rok
bebak yong sakuk sarok mono lobo abo kobirok eba kobita sinerok abo realize klayo jeng wansuk nekhan ke bebak no mono lobo yong sakuk sarok pungo jora jorao brok belai belai keno jani baksa bekrang bai baksa bukuk bai baksa tahunai hitung bai amti klai juda ke sound bisingo deeply wansuk angkai tebo jeng mano kai tono lop mani abo tamnani berani wasa wa kaijak abo bo lobun so aro nokbar sip kangke abo pungo jeng sungui tam kangke abo pungo aborok simi subia asumui abo mungsaya abo tijak abo fana si lobu no abo bagina binis namjak bebak no lob mani sungnugo wana singsa lobmu abo keram bugrok bo bekrang bai bono lobo jora phai kangke abo ma pungnai jora phai kangke abo brok aino mal mata rok bo brok pungu abo kaito no lobmu wana singsa ke lobmu kaitor no bolayo amti klai baksa realize klayo baksa kau juda ke ang ojoro tok puani kok sana musungo tok pua angke ang bait sak bait angke tal tham klai pungmani ang saimano tok pua pungmani bising tui ko chamung buru tugo kaito no bollobo na hai matunga ani ma ke 6টা জাত pungmani bo saimano tok wanama singsa bo masase bo 6টা জাত klai pungmani ani ma ke saimano baksa bororok tongo o jogoto o sengsaro toksa toktir baik lepung tal busuk lepung bo jorau pung abo saimano baksa bororo aun magino tamnani Sam number 100 tamsa o bebak harok subrayung ning thani tongthok ni khorang klaidi o bebak harok bebak sungsar ni bebak no tongthok ni khorang klaidi tangke bonos nam naisa wanama singse inso bono snam naisa wanama singse ke snam kha harok bupungo hagorok kaklai fru rum sangai bungo abo khorang bai kebang ma borok juda ke aboni khorang ni phan bai ke borok scientist rock abono samungo phnango soundography hindi tak sonography nmani sound bai ke photo tu bui abo charai rok ni photo rok mani onama singsa abo bebak a sound abo borani pheka abo nokbar kring ke sound ya nokbar no snamnai sabo abo ka kaitor one by one related khazan ta khute busto aun magino tamsa o bebak harok subrang ni thani khorang klaidi first point orani this call is for all mo ringmung bebak hano ringmung bini tongthok ni khorang klaidi bebak abo borok muni susinimia aro sengsani bebak mal mata bebak sengsani ha sengsani holong bebak no aro duljago bebak bini o ringmung abo jotani bagai bini o ringmung jotani bagai Psalm number 100 verse 1 verse 2 bakha srangma bai surangno bajudi ruchapmung ruchapdi bini thani phaidi aje ringmung abo jotani bagino verse number 3 tamsa subrayungno kaitor norok sidi bose chungno snamo chungbo binino
जों बिनि borok rok tei bini murukma merase pono sinani pono sidi sinan sinango o dagimung o command kaitorni command khatam khos bos is namnai pono sinani pono sidi pono lobdi tai bo chungna snamnai pono sinani o command. This command is for all. First point, this call is for all. Iring mung abo jotoni bagino abo yongsha kukshan bagai point 1. Second point is command. Abo hungke subrahing no kaitor norok sidi bosi jung no snamo jung bo bini no jung ke bini bororok te bini mera rokse jung bini bobai muruk jak nai rok boy muruk jak na nango jung a command as dagimung abo ka second point abone bini snamjak bebak no jung saimana nango bini borbai snamjak jung snamjak rok jung na snamnai sabo abone jung saiman nani nango verse 4 bini doglamo hapaidi tei lobmai bini noklawo kadi bono hambairudi bini mungno hamarirudi tamun hinba subrang kha kaham bini paiflaya hamjakmong tongflainai tei kok narokma piri-pirio tongflayo verse number 4 bini doklamo faidi bini nokla ka faidi English ba hino court temple court a temple court bebak ni bagino this court is for all a court bebak ni bagino a nokla bebak ni bagino a nokla abo jat kotor ni bagi simia a nokla particular jati ni bagiya a court a nokla abo bebak ni bagino abo a nokla a prangon bangla by prangon mani English by court mani prangon abo bebak ni bagino abo a nokla o abo bini kosol ke snamjak borok ni bagi simia o sungsani bini snamjak bebak ni bagino aro kazan ta khute buksong first point this call is for all ringmung abo joto ni bagino this command is for all dagimung abo joto ni bagino this court is for all aje nokla abo bebak ni bagino 3 points sir tei ortamsa tamni bagi abro verse number 5 tamni bagi abro tamni hinba bongkha kaham bini hamjak mung tongflainai bini sadla Jishu Kristoni bo hamjagai bini sadla Jishu Kriston roka bini hamjak mung abo tongflainai tei bo kok naruk ya ngya abo piri go tongflai abo generation to generation abo follow goi tlangmung hajanta hubuk abon magino bong khalop jaknai bini kaisa sanmung norok ano lobdi jeng kok borok bai bono lob nani jeng tabuk manai tongo jini kok borok lobmung o abo belai keno jeng tabuk ketal sini recap nai rok sinai rok kompus klai rok recording klai rok ketal manai tong abono jeng muito klai mani bagani mo program au bebak no ono lob nani jeng no snamnai kai to no lob nani a lob mung abo wana masingsa botong thokjago bono lob nai rok no bo magnang khlaya yak bukcha khlaya tam hikeba
जों अमंखा मल हामिया आ मल हामिया जरावो जों बनो लबैसे जों तामख्लायना नांहैखै बुसकांगो फायना नांगौ बनो लबखा हंखे जों बेबाकनो जों तामना हंखै बेबाकनो जों बुसकां सकांगै मोननाय आउन मगनो साजागो Ephesians chapter 5 verses 14 onwards तामन हिनबा मुंसासुक फां फां के नुकजा खेनो आबो पहरुनखा आबो बायनो अमहाय के साजाखा अमुक्तरि थांजाक सिजादि थाङै बाचादि हाके ख्रिस्टनि पहरनि साकाक लायनाय आबो बायनो नरक बाहाय के तं बाहाय के तं आबोनो सिका हामखे नायदि सियारक हायके ता तंदि सिनायरक हायके तंदि लामा मान का हंके ताया करदि तामने हनखे अमुंखा मल हामिया बुतुआ ता इंदि तामखे कायतो नरकनो तामो खलायनानै आबोनो से साय हिना नायदि आंगर बुति फेगैता तंनि आबो नरकनो सकबरनाय आबोनि स्लाय खलाबाय कबल जागदि लब मुंते रचाप मुं कथारबाय नरक किचिं नरक कक सालायदि बखा बिसिंगो सुब्राय न लब तते रचाप मुं रचापदि बेबाकनि बागैनो आफा कायतोनो चिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुङै हामबाय रोमां दंदि हामबाय रोमां दंदि आउन बागैनो तानि खना लब मुंते रचाप मुं कथारबाय नरक किचिं नरक कक सालायदि रचाप मुं लब मुं आबो कक साव लब मुं ते रचाप मुं अ आबो रचाप मुं बाय गोबां मा एक्सप्रेस खालायमानो रचाप मुं बाय गोबां मा चिनि लिटारेचार जों आबो नारुगै मानो रचाप मुं बाय जों बखानि कक सालाय मानो साहरलाय मानो रचाप मुं बाय आबेग आक्षेप दुख प्रकाश बखानि दुखुनो साख्लाय मानि आबुक तामुं इंके तंखा आबो साख्लाय मानि लाइ थांनाय साल बाहाय लाइ इंग थांखा आबो साख्लाय मानि उलो तामुं न आबो साख्लायनानि सर्टेनिं तामुं न आबो साख्लायनानि रचाप मुं बाय बेबाकनो प्रकाश खालाय नों आबो प्रकाश खालायनो रोंखां आउन मगे आं मासो रचाप मुं बाय गोबां मा बखानि आबो एक्सप्रेस खालायमान रचाप मुं बाय लिटारेचार कमाजा ककथाइरक जों तुबै मानो नों आबो तुबुना रोंखांखै याके आरन आरो कितिङि दंनाय रचाप मुं आइडेन्टिटी कैसा रचाप मुं आबो प्रतिभात कैसा खजानता हुक्ते बहुसं आउन बागिनो रचाप मुं आबो लब मुं कैसा रचाप मुं आबो ngै मानो आबो सेजा मुं मु कैसा रचाप मुं आमो कैसा जाया लामा फाइसिं लाङै मानो आबो बो कैसा आउन बागिनो फियाबा अरो रचाप मुं रचाप दे हिनि मानिखाय ओ आबोंखा कायतनो लबोय रचाप मानि निनि छाकनि बागै फलानि बागै निनि थिनांनि बागै निनि कुसुंनि बागै आबो काहा आबोंखा कायतनो लबनि रचाप कायतर बिनि कक थाइरकनो जों जतेन बागिनो हामारि कब्लं खालायदों आमेन आं अजराव बयनाय दिनै दिनै रेभारेन्ड डक्टर बिश्वजित कुचां बनकैनाय आकक थाइरकनि बागै सुरिना बागै आबो नुक्लगनो दिनै तिफांनो याफोरजों Please come over here. Suriana. Magna Fakaitor Churaino na hambai. Taning ke nang hambai razaki masango. Taning ke nang lob jagi masango. Nang sungno snamai. Nang sungno sapung hapung kairu gai. Aikolito. Bafana no chung lobo. De hambai ro. Nana hambai ro. Ini hopung nung sunu murugi hai ni hai. Ini ne o sal. Triprawo. Poito klai nerok ni thaniwo. Moito klai jag ni sal. Nung sunu reka. Taning ke obo pui lasakang. Kokbrok sanai rok ni bisingo. Kokbrok Music Festival nung sunu reka. Obo tini wo live ma gitu. Bafakaitor ojrani bang.
Wagar kaitor nona hambai ro tini upfung jarawo nini seleng pastor apur boni bising pinang tengno nona lob mani nona loboi suri kereng hamari tola tongani korok na teng srai kermani ba asubrai kubino lob mani bising tui resap mani bising tui sini kemajar rok na seng retukari mano sini jaya rok na seng sini roi mano awani bising tui nono bo recabui seng sasa khlainai nini hamari tolat apa kaitor neng resameng ni bising tui lob jaknani neng elem bagon nai kangke belai kena nang jakku awani bangai dan apa poito khlainai rok recap mani bising tui nono lob ya gui tong maya apa oke ni bang nona especially ni seleng pastor opurbo ni bang ini hambai neng o fungsang jarawo bini bising tui jeng kok ketal sereng mani ketal hamari klai mani bang apa tini sapung nini khairok ma kurio klai nai o program no nini hamari tolat tong manen neng hamari klai ni present sana o lord neng sengbai tong pai debag nin thania faro Surman bugra Jisu ni nung baisan. Amen. Hambai sinisar no kai tini kok tini morning division no sungno ketal kok rok bai khlai sungno phurungi thamani bagai. Angke faide sung sini resap nai rok sung failajak jotno sini panel bisingo ha failajak boni yagulo ang tabuk resap nai rok no ang jora nai boni bagi sung tini khnalai nai sini resap nai no sung jora nai sini miss Rosni Deborma Bisobanik ni haini bagi bono jora no nai tongkhang ke bau present khai paidi resap nai bagi sungte boro rezak tongo boni yagulo sini Mrs Pinky Rupini te hathai kotor Baptist Pastoral Area te even Mirinal Deborma Bisobani te even Ninel Deborma bobo tongkhang ke jora sung truk nalai thanglai nai
suri ani besakle kebel jase Jisu nang bam sadi ani folawo nang kereke ani mane ketishe Jisu nang kereke Jisu nang kereke hambai singjo to ya pkhro lainai biningai mahkina sing sini resap nai rok no sing fan lainai khorang resap nai rok ni bagai sing ya phaphan khoro bi angke borok bahai no fan mayang leo haini bagai sing borok ni bagai ya phkhro lainai sing pai khang kano angke sing tabuk khana lainai sini evangelist takuk mirinal ni khuktai sing resap mong tangsa khana lai phinai Dakti phaidi Jisu ni thani bole no ring hori tongo sungsa ni tomung no sak ni musung mano yakarei bini thani Dakti phaidi Jisu ni thani bole no ring hori tongo sungsa ni tomung no sak ni musung mano yakarei bini thani Dakti phaidi Jisu ni thani sungsa ni tomo tong thok sa thok ba gda lei nang ta tong si di ni lang ma le ko mo rei thang nai ka sungsa ni tomo tong thok sa thok ba gda lei nang ta tong si di ni lang ma le ko mo rei thang nai ka ni lang ma ko mo rei thang nai ka Dakti
फाइदि जिसुनि थानि बोले नरिं हरि दंग संसारनि तमुंनो सागनि मुसुमानो याकारै बिनि थानि दाक्ति फाइदि जिसुनि थानि sama mana hamari mana Jisu no neleya sakhe subrai no nele suri khak sama mana hamari mana Jisu no neleya sakhe subrai no Subrai Jisu nonang suri Dakti faidi Jisu nithani Bole nonoring hori tonggo Sengsani tomono Sagni musumano Yakarei bini फाइदि जिसुनि थानि हामबाय हामबाय सिनि ताखुक इभान्जेलिस्ट सिनि ताखुक मिरेनालनो बनि यागलो जों ताबुक ट्रक ट्रक तेबो रोजाबनाय रक फाइ दंगो जों ताबुक खोनाय दंगो लामा रगो हनै हायनि बागै ताबुक फाना सक फाइ सुगियाखो दंगो तेबो kereng kereng haine bagi sing tabuk te tangsa sing khana laifinai sini evangelist sini takuk ninel ni bising tei sing rasa mong tangsa khana na laifinai haine bagi jora na phake sanai Sini dofa
Hambai sini takuk event ninel no boni bagi teisa ya pakotor ke sen khorob laina tani mane ke kaithyo asike suar mani bai kaithyor bini mungno lobjana ni bagi jotno no khorang ro wonsau hain bagi o khorang bini mungono lobjana ning thung nisung boni bising te sing khana laikya tabuk phani sing khana laifiu ana sini gospel singer ministry UBN ni bagi hain bagi sung borok no joranai resapnai rok oro beskango phai resap laide chati sokjak beskango te music tamnai rok live tamnai rok norok ayango kisa asoge ke sanai yango norok ni bagai senam jagolede lihat juga salsa sengli madina sini bagai sawi tomo suprai tisu sini ha juga salsa sengli madina sini bagai sawi tomo suprai tisu sini ha juga ha Panama kirima mengsabuk ke suhawa
bagay kangma mensabokre juhawo siliha juknoha salsa sengle madaina sili bagay samoy toko subray tisu siliha juknoha salsa sengle madaina sili bagay samoy toko subray tisu siliha juknoha Love tong na Lali benose Besana Love tong na Ol krong Kari tono Siliha Juknoha Salsa sengle madaina Sili bagay samoy toko subray tisu siliha juknoha salsa sengle madaina sili bagay samoy toko subray tisu siliha juknoha Alright, jotono. Singtai prosai thamani or sang no sunyanke sini pastor hajak bo sunyi sang. Mulai ke hambai Kaap ke ricabi kelangka Kai jolop jaktung Hari ke sing tabuk Ang koi jawo sini Takuk aditya rupini Bono jorana bagai Takuk aditya rupini Please come to the stage Present holy song Aditya Rupini, please.
Sini Aditya Rupini na blay ke hambai kai torte abo lokchap thung bini bising tika kukubinak seng phanman ka we got the Holy Spirit angkai phari seng kai torna hambai ri tonglai nai sing joto gospel singer rongno kaham kaisa platform ruma bagai kai torna seng joto na hambai ri tonglai nai seng o jaga tabuk richamung khana nai sini Khumlung Baptist Association ni Tuijilang Debroma abo pai kyangkai sung break relai nai again we will start at 10:30 so angkai phari sini Khumlung Baptist Association ni Tuijilang Debroma angte ba koina je recap nai mung rejak jotona aro kisai report rikhai chawa sing jora jora marking khai tongnai moreover time saving ni bagai angka music system rokbo yang phai yang debra phasing achuk phai kai blai ke kaham nai tang we can save our time hambai Shiva
paya semangat. Haleluya, 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 henai resapi. Hosana, 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 henai resapi. Okay, belai ke hambai sini koi tim rong lah. Parikai sentabu, tunggu mung presentation thang lain nai. Hai saklai nama cungo, sekarang pula sini sasalang Debrama Katolik Saint Alphonse Paris Kumulu, bono jora rejak nai. Bopai kangkai sini Michael Debrama CBA. Abang pore tai sinora tongo Sunali Jamatia UBA. Ai sab tongko kisah anak pai sapai di Biru Hori Jamatia UBA present tongo. Ai tongo sini Korbu Pastoral Amchai Choir Tripura Presbyterian Church Synod. Angkabe kisah sajadi. Abang logi angtewi sanamucunga mati Jamatia Nehemiah Prayer Sierra. Tay tongo oro congjak Tungsati Debrama Tripura Presbyterian Church Synod Mangal Debrama Catholic Saint Alphonse Paris Kumulung Mrs. Sukibala Jamatia Bishobani Tripura and Evangelist Tapan Debrama Violin Sindhu Jamatia UBA. So, abo sekampulana jora rejawo sasalang Debrama Catholic Saint Alphonse Paris Kumulung. Sasalang Debrama present datang. Okay, hambai. Kasini dola baksa registration khaja gya tongkangkai registration khaina lady puna jagabo tonggak aham ka arrange khajak puna bage mungsawana nangya chana bage mungsawana nangya. Please registration simin khai pai lady. Hello. Hello. Kabar sabni mung sajaka jotona advance ini tong lainai pandam mucang rana bagai aw sung
ini ekta wong kai break lunch time abon bagi bo sengma narik lainai pohok do bo sengma wan suknai mai bo chalai nangnai so now abok sini biskango sasalang diploma paikia bini camung seng khana lainai Sungguh oh subrayang le sal rum rum ne
Lai kai hambai sini saslang de brahmano. Pari sing tabuk sini Michael de brahmano jorar nai. O kai tono lobby dicap nai. To Michael de brahma bo thangi tongo tabuk dicap na bagai. Kahai na hai. Tino pandan bising tikai sing kabang mani testimony bo khananai. Kai panel discussion bong lainai. Kai tebo sing khananai sini kok borok recamung ni history lai bumarong na sing khananai. Tarik ni pandawo joto na present tong lagi. Kabang ma kok thai rok sing semia abor na khananai lainai. Bahise sini kok borok recamung phaikia. Bahise sijaka aborok sing joto na khananai lainai. So tarik ni jorawo joto na present tong lai beje. Ini Michael Pai Khangkai Sunali Jamatia UBA Bonobo Jorar Jam. Hello. Lomong 46 verse 1 to Kai torang khasini tong thai te fan digi sigir furu chobanaisa sengsa slaija gai thangpano iba hatai rong ni nangai thang trizlango khija jagai thangpano sankiri o verse ni hoite or samu to say ani tong thai say ani fa kai to say ani tong thai kai to say ani fa sunsas lai za ge thang bo hatai ro sas lai ra gai thang bo hatai ro kul gai thang bo angle wana na ni na angle kirina ni na Soba ka chốt lại tông ngô ang lê leng lai mang tông na Giêsu mơ gơi tông ngô bial te ani la Soba ka chốt lại tông ngô ang lê leng lai mang tông ai mơ gơi tông ngô bial ani te la kai to se ani tông thai kai to se ani fa kai to se to say ani fa sang sa slai ra gai thang bo hatai ro kul gai
जों सास्लायजागै थांबो हाथाय रगोलोगै थांबो आंले वानानानि नांगा आंले किरिनानि नांगा आंले वानानानि नांगा आंले किरिनानि नांगा आंले वानानानि नांगा आंले किरिनानि नांगा Hai trong lòng giấc mơ. Michael no blay ke hambai aw bini recamung bising tikai seng phan mano ai tor develop jak thung abung kai sini bukuk sunali jamatiano jara rejawo so please sunali jamatia nung please arrange kai ji so sunali jamatia from UBA ni bukuk sunali jamatia pai kyangkai ni biru hori jamatia from UBA biru hori jamatia no jara rejak Hyperang tesa saramuchungo sini kakuk Amrit Debrama Bishwabani Phaima Tongkangka Mungrudi Mati Jamatia Nehemiah Prayer Center Norok Bo Mungrejadi Chungchati Debrama Tilpra Presbyterian Church Synod Mongol Debrama Evangelist Tapon Debrama I Sindhu Jamatia Norok Phaima Tongkangkai please kindly give me the name Jotana phum kaham te kai to no baham bai maro ano jora kama ro ma bagai te joto phainai kai to ni sajak sajla samno baham bai ang rozabnai borom ganang phaijak sar jamatiani rozamang suja Tony
belai ke hambai sini bukuk no abo kai sini biskangor capna phainai biru hori jamatia from UBA hello sini biru hori jamatia capma paikhangkai sini जों kaisa short message khanarlainai sini Reverend Dr. Jamatia Dr. Dotirmoina jorarnai और चामुंग पाइख्यांका सो अबो बिरु हरि जमातियानो कय जावो प्रेजेंट खाइना बागै
Kaitorno hambai sini surbayungno rijotona hambai sini biru hori jomatia kona belai ke hambai kaitorno na teba hamre tung teba sur ka hamre tung pada sing khawa jotona hambai ri tonglai nai tin kokboro gospel recap mungno Asia kaham platform rukha kaitorno sing khabai khubai jotona hambai ri tonglai nai anai tabuk sing tabuk
short message khananai aw ruchamung ni loglogi chini kaito ni kok thaino bosung khanana nango abo joraranai sini Reverend Dr. Jyotimay Brahmano obus kango phai kaito ni kok share khanang jotonono phungkaham kaito lobjak thong bugra Jisu Kristo ni mungbai awang tini Pastor Jyotirmoy Debburma norogni buskango bugra Jisu ni mungbai basanani sepkaham mankha jora kisa sekang sini anchor Takuk Sukumar Boani mung khunafruo kisa buslai kubul jakha ani mung Jyotirmoy engkai ani logi songkai asa jomatia abon bagi Jyotirmoy jomatia rong kerenggai Jyotirmoy hina thangtani bo jomatia hinjak tingkha jomatia hina thangtani bo Jyotirmoy hinjak tingna naikha afrang siring sirgai tongkha Sukumar tang koro hingka abose asol kok kerei bono belai hambai hari seng kisa basa laigrana ang surinai aw afa nono hambai nini sajla bugra Jisu Kristo ni mungbai jeng tini oro barsa laijak kuthum laijak tamkai nini sajla Jisu ni mungbai lop mung resap mung tam mung tei klayei nono lopna nono hambai rina nini mungno kucuk klaynya ni bagai Kok Borok Gospel Musical Convention of First Musical Festival no songsaka je adong rok adong jogrok o pandani uklogo obono songsana bagi nangkroi tongnai bebak ni bagi nono hambai obono host khainai bebak takhuk bukhuk tei o yakli academy ni nokla je administrator rok je nokphang rok obono rukha bebak ni bagi nono hambai tabuksak jora takhurok bukhurok bodol khlaiei saichung khlaiei nono lobui rusabui tongma nini mung lobjagui tongo jeng haksal sampani rok kerungjak kuthum laijak nono jeng lobo nang chini loge tongo tabu ang srapsa nono lobui nini kok khuk pernai khananai rok joto hamari manthong nini mung lobjak thong nang chini loge tongo nang Emmanuel tamkhai chini bukhani bazuma nini kok khanama nono lobma yasak jakthong poitoni holongdap bugra Jisu ni mungbai amen asuk laisino haino hai ang afakai to no hambai riwo tamkhai the first Kok Borok Gospel Music Festival of musical convention by songsajak chini President Reverend Dr. Nafurai tongo Vice President Reverend Opurbo Secretary chini Engineer Tinku tei Treasurer Dikon Subol tei bodolo kobangma takurok bukurok o samungno sarina thangtani paile ekhai tanglai tongo tanglai faika kaitoni hamari borok jotoni logi tongo ang bai thangbo a bodolio khoroksa ang kaitono hambairo tamkai o jora sep kahammanma abo kaisa kaitoni hamsajak kaitoni hamari manja khene ang sagno gosu chino pendel no angro basa khai kaham kai nugo ora asuk tongfruka sunugya tobro basa winu huro mane asuk thairok bebak no bukcha kisisa asuk thaino asuk jagi tongo obono nukhakai normally borok belai kisangkha bokha thuimuru muru ungani pala tobe khai kisudin sekang jeng Christmas
Christmas carol, Christmas ni luazima paidropsiko. Ani bisas Christmas klaifruo जों जतनो तंथगलायजाक मुबो मोसालायजाक रोजाबमाबो थागलाया ते सामाबो थागे हनि मानु आबो कायसा सिनि थानि तंथगमानि लक्षण दिनै आं कग्नो सावो क्रिसमासनि गोबांमा थीमनि बिसिङाव इमानुएल कायसा थीम जे इमानुएल हिमानि अर्थखाय काइतर चिनि लगी दंगो काइतर चिनि लगी तंसाक जों बोखा थैमरुमरुंनानि कक करै आमेन अब आं पास्टर ज्योतिर्मयनि कक गया अब एलेमबागनि कक से आउन बागि तिनि आनो जरा किसारिमानि अ जरावो जों जत बोखा बासाना बागै आं एलेमबागनि कायसा घटना न बा कायसा ओङै थांमानो नरंनो मुइतु खुरिनाय अब समाय कसामो इहुदी रकनि गोबांमा राजा रक राजत्व खायमा जरावो जेहुसाफात हिनै खरकसा राजा बा हा बुग्रा हा चालुगै तंफ्रुओ बरंनि हावो कायसा क्राइसिस संखा जे क्राइसिस सिंखाय बनि बिरुद्धे तीनटा जाति आमोनाइट मियोनाइट ते मोआबाइट रक चौबा नांगै बरंग सेकना हिन फाइब्रो अ जेहुसाफात राजा बेलायखै किरिजाक मा बागै ब कलैब्राय तंखा आफ्रुओ काइतर बनो बबो हाइख्लायै फानरोखा सिमिया कप्लाय मानखा आबुनि कक तमानो जों किसा खोनालायन दाव आं आनि एलेमबागनो फिलनाय अब जदिबो आं कक बरकनि तुलिया अब साहेब ककनि अरो आं गोबांमा परिया खुक तांगिया हायफनो किसा कसार माजानि नरनो खोनारनाय Second Chronicles chapter 20 verse number 1 ni simi abo last chapter jorano haifanong bebagno khuk tangya kasaro ang kisa narongo khanarinai verse number 3 wo Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. Jehoshaphat belaino kirizakha o khoborno khanawi teibo kaitor ni thaniwo guidance sankha. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. Teibo bini projarokno dagikha ok buksa tongi shuridi. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. O Judah wo Jerusalem ni joto bororok Judah ni bororok Jerusalem o faika kaitor ni subasuno sanna bagai. Abun yagulo tegisa pore thangnai abun kai Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. Jehoshaphat bo habugra bebak projarokni logiwo bo phayei tam khaika kaitoni noktharni nokhlawo pal khlai phayei bo afru surika suri mani kok tangsa pore khnarino. O Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. O Kaitor, nang simise chini bosong ni Kaitor, nang chuk no hani Kaitor. Abuni yagulang paithago thangnai bosurika 13 verse number. As all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, O Judani bororok bebak borongni busarok cerai rok bai
wives bihigrok by and children pal habugrani logi hani bororok cheraibe okrabai buribai cholabai. The Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. Aro basalai tongnai bisingo khoroksa borok nio kaitoni phala faika. His name was Jahaziel, son of Zechariah. A borok ni mungkai Jahaziel, bini bufani mung Zechariah, son of Benaiah, Benaiah ni busala, son of Jael, son of Mattaniah, a Levite who was a descendant of Asam. Ihudi rogni bumung sana tangkai bufa busu busarong mung sawo tik obo haino bongke Asab bosong ni borok. A borok ni sakawo kaito ni phala klaika tam sakanai. He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem, listen. A borok basa uishaka o Judah ni bororok te Jerusalem ni bororok khanadi. Abun for a second sentence, listen, King Jehoshaphat. A borok Raja Jehoshaphat no Raja ba Habukra Jehoshaphat nangbo khanadin sao. Raja no sadharan borok khanadin sanani. Abo kisani kogya. Haipano borok Jehoshaphat no saka Habukra Jehoshaphat khanadi. This is what the Lord says. Kaitor subrayo koks sao. Do not be afraid, takiridi. Don't be thus discouraged by this mighty army. Nono gerapsai fainai dol tham sipai rok bas sena rok no takiridi. Don't be afraid. Don't be discouraged by this mighty army. For the battle is not yours but God's. O coba ninia, o coba kaito nise. O kok naruk mat kaidi, o coba kaito niya, o kaito ni, o coba ninia. Tomorrow march out against them, you will find them coming up through the ascent of Ziz at the end of the valley that opens into the wilderness of Zim. Oro, o borok Raja Jehoshaphat no saka khanawo norok Norokni a arirokni birudde norok march khai thangnai borok no norok nugnai harukungo, but you will not even need to fight. Orosawo norok sobasini nangna nanglak norok juddho nangna nanglak, you do not need even to fight against them. Take your position, norong position nadi, then stand still and watch the Lord's victory. Norok tangi sudu basadi naisigi tongdi kaitor norok nobo bahai keplai kai. He is with you. Bon norok lilogitong. God is really Emmanuel. O people of Judah and Jerusalem, O Judah te Jerusalem ni bororok, do not be afraid or discouraged. Ta kiridi bekhabo tabaidi, go out against them tomorrow. Kana norok borok ni birudde thangdi, for the Lord is with you. The God is Emmanuel. Norong logitong. Tepore thanai. Then King Jehoshaphat bowed low with his face to the ground. Raja Jehoshaphat bolok hogai mekhang kongai bo kaitoni thanio surika bazuka. And all the people of Judah, Jerusalem did the same. Raja ni logi projarok bo khulumka borok kaitono bazuka. Worshipping the Lord. Seng tini resablai tongmani, in fact, seng kaito no se worship kalai tong. Horoksa de resap, choir de resap, duet de resap, ta de tam. Our only one and only purpose is we worship God. Amen. Seng mono worship se kaitong. Acha, urosa worshiping the Lord. Then the Levites from the clan of Kohat, Korah, stood to praise the Lord, the God of Israel. Bunyagulo Levite Yehudi rong bisingo osai bosong ni bororok. Levite ni borok Kohat, Korah, borok jotono basaway, Israeli kaitor subraino love laika with a very loud shout.
belai khorang kotor khai ini angro khanai tongkro mo je sound system je instrument rok resap nai rong khorang no double portion khlai sound project khai rohoro ani bishas u pendelo simia beyond the pendel in the neighborhood a khorang thang tongo kaito lobjak thong oro sawo very loud shout borok belai khorang kotor khai. Early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. Teni dino aisri fung aikeno o Judah ni army rok army ingkai to sipai army jini bisingo army retire khoroksa borok tung ani khoroksa taku bonoseng hoito khana rogo sineo ba tini rogo. On the way, Jephthah stopped and said, borok Hanglai tongmani lamo Raja Jehoshaphat Bathaka. Bathagi botam saka khanadi. Very interesting. Or Raja Samani Kok. Listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. O Judah te Jerusalem ni bororok khanadi. Raja Sau Raja khanadi. Believe in the Lord your God. Narungi kaitor subraino poito klaidi. And you will be able to stand firm. Norok karakai basai manai. Believe in his prophets. Bini diari rok no poito sadi. And you will succeed. Norok basai manai. Norok successful unai. Doctor, interesting. After consulting the people, Bororok by Kok Samani Yagulo, the king appointed singers to work ahead of the army. Bororok by Samani Yagulo, Raja Jehoshaphat, Botam Kaika, Juddho Nangnai, army rogni sai sekang, resap nai rogno se rohorpo. The king appointed singers to work ahead of the army. Soino rogni sekango, resap nai rong roga. Jemon tini choir team tongo, individual soloist, duet, triplet, quartet, group tongo. Tini no urasuk tong nai rok. Ano kari te koekjon no kari no rok joto no resap mung kereng rok. Ano no rok resap dihi sakai. Saime buti bong no yafafan khorob manglak. Orani khoroksa mister tongo belai resap mung kereng. Bono seng sinda khayan resap rina bagi. Tobe kok borok simi ma resap nai. Oro or resap nai rok no Raja Jehoshaphat Juddho nangnai a সময়তো তাবুংনে হাই আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র ক্রই হয়তো তীর ধনুক টংনা সেং টেং রক বরংনি সাইসকাং সাবন রহ হিমালে রসাপ নাই রংসে রহর তিনর রসাপ না ফাইনাই রক দারক দে তুই ফাইনাই টং সেং রক আং নাইমা বা গিটার রক অক্টোপ্যাড রক কিবোর্ড রক সে তুলাই ফাইবলে Oro Raja Jehoshaphat ar resap nai rong no o army rong ni sekang rohoro. Tamsaka singing to the Lord and praising him for his holy splendor. Borok subraino lobui tam resap kaitor je kathar bini holy splendor bini sengsasa borom sengsasa. This is what they sang. Tagbung ni lirik seng mokhepe resamung banok nai surri nai te record khainai producer te tam hini seng song laikha orotongo jemon maybe starting from our Reverend Dr. Nafrai te Reverend Apurbo tongo te kobang ma tongo ang je mungmam na sakata sini Reverend Nilmoni tongo Resamung kereng babu banok rup resabo tiap baksa resamung kereng banok nairok resap kai khorang le bisi hamte ase borok banok rikhe u resam nai resap kai se tep khana togu oro lirik de hin anguthik sasung me no ano correction khaimana tobe khai this is what they sang bormuni resap mani kok give thanks to the Lord his faithful love endures forever. Adino oje army ni sekang thangi resap nai rok boro resap mani kok se
kaitor subraino hambairudi bo bukha riwi kog riwi hamjakma mol brum brum tongo ar sab no borok resap kha angte porilia abun pore gotona tongo tam sajman ঠিক অব হাইপু আজে তিন পক্ষনি শত্রু রক্ষাই ভেলিব হারুঙ্গ ইয়াংখাই যেহু সাপেত তে বিনি সৈন্য রক আর সৈন্যনি বুসকাঙ্গ অরুসাব নাই রক ঠিক অমাইকাই নাইখ্লাই কারণ সাও খানা আইখাই নরক থাংদি শুধু নাইখ্লাই নাইদি কাই তোর বাহাইকাই চবা নাং বাহাইকাই নরং জিদিরি উবুইন অ রাজা যেহু সাপেতনি চংজাক বড় রক front line okai rusap nairo tinini language by sana thangai koyar team deng khana sido thangi bora hai ken naiklai rusap kha abose bible sawo o Moabite Ammonite Meunite tinta desh ni soinorok je soinorok phaima bai raja Jehoshaphat khitoma klai kli kirijak tongmani abose srapsani bisingon tamkha ও তিনটা শত্রু পক্ষরক বরক বাই বরং এমবিউস খাইখাপু এমবিউস শব্দনর প্রায়নো সাইমান না আসম সাকাই বরক বাই বরক অ্যাটাক খাইকা শেষ কাইতর লবজাক থং দেয়ার ইজ পাওয়ার ইন সংস অফ প্রেজেস দেয়ার ইজ পাওয়ার ইন সিঙ্গিং টু দি গ্লোরি অফ গড কাইতর লবই রসাব থানি ফান তঙ্গো তাকু বুকরক Kaito no lobui tam thani phan tongo taku bukurok Kaito no lobui rusap thani wo Kaito ni bigi matongo amen there is victory Abu se Jehoshaphat no Kaitor a prophet ni bising ti sau takiri di o juddho ani se norok niya ang tini kok borok bai gospel rusap nai banok nai suri nai rongen karais khayu norong ni rusap ma just ang rusap mung kereng stage performance khaika paikha asugota thakdi dunia tabuk rusap mung thangmung bai capture khaijak but for what kisudin sekang Agartala Jubin Natyal Faithangu Tripura government promo fest tourism department hazar lakh borok fayu rusamung borok no lori rimano tama bura tama buri tama cherai tama sikla piaba kaito no lobi rusamani abuni power oino rokom auna ngam biswas klayo o first kok borok gospel music festival this is a history Au kaisa live umase aun bagai borok busuk bangkha bangya abono tanai di kok khai kaito rani logi tongo the song we sing is for the glory of God the song we compose is for his victory the music we play is for his power oro bukhurok takurok kaito norong nasuk khnatok khorang khnatok surika no anu nakar di just ang khoroksa ব্যক্তি ni kok ullek ma khajina nor ano mo borok bolai partial okta hindi oro khoroksa bukhuk tongo bonang cherai frunukha bini mung rusap sri salsa Agartala nogo berainya thango badino horsade honoi thui payu ang rusap sri nini mung rusap sri nang rusabuino kahamung nai samane tini fungora ang malai dada hini ano kokso ang bono sinilia puilewo Olokai sinika busai rok bai oro kabang ma rusap sri tongo rusap kumari tongo dedicate your voice norongni khorang norongni telen no kaituni thani yafardi kaitor hamari klaitong haino hai angro sini borom ganang pioneer rok nang humbly borom riu oro sini Reverend Jong Bahadur Deborma tongo Bosini Bible translator resab mung bobo resab malang saime buna waisipang resab maruk khanayaku kintu resab mung boy banok thani bini obodan tongo
रोजाबमुं बय सापक थानि बिनि अबदान दङ ट्रेन्सलेसन खायथानि दङ बाइबेल ट्रेन्सलेसननि कक्त सानासो गुरिखा तेजिनि रेभारेन्ड डक्टर नाफुराय बनत रोजाबमुं बानकमा सुरिमा रोजाबमा ताममा रेकर्ड खायमा तामनो बाद्रिनि आब सांगवानो कायतो लबजाक दं रेभारेन्ड अपूर्व दङ ते रोजाबनाय रां बाक्सानो मुंमालिया बाक्साखै मोखां सिनि दंबायो कायतो लबजाक दं ते गोबांमा उर्ति सिक्लारक फाय दङ काजै अ जराव आनना करदि हयतो आं जरा अलग नाखाना तो बेनि उद्देश्यखाय जे जों जे कायतरनो लबै रोजाबै जेहु साफात बिनि प्रजारक बाय तीनटा शत्रु पक्षनो चेन मानि नुखा आ कायतनो तिनि जों पयतो खायतं मानि कायतर आमेन आ कायतर जों बाय तेबो कलायखै नुकजाखा in the person of Jesus Christ amen जेहु साफातनि समयो बरक जिसुनि मुं उच्चारण खायाखौ तबे खाफुरखाय कक दियारि फिया आबो ताबुखाय चिनि थानियो पूरा बाय थांफायगा सेंट जन चैप्टर 1 verse number down beginning from down 9 नायदि आ कक मां फायका आ मां साबो जिसु ब खायरक माबाय कुबुय कुप्लुं आउन बागै जों जे रोसामा जों जे ताम्मा लेट्स डू इन द नेम ऑफ जीसस आमेन जिसुनि मुंबाय आमेन हारि जों स्राबसा सिरिखौ गेनाय जिसुनि मुंबाय कायतर कप्लाय आमेन कायतर हामारि ख्लायथं आमेन Blai ke hambai sini sarno bini short message ni bising tikai jeng recap ne rok blai ke phanman kha aw recap mam bising tikai kai to na sing lobi mangtu ari ingkai kai tor bonobote chuba chu khaiteng di haike ne kaham message ri mana bagai jeng suri mang tong lai na abuk jorar nai sin ora tai khorok tam tong ko recap ne rok 어머니 비싱어 앙제 사클라메 비싱어 이거 파이통 칸가 플리즈 아노 뭉르자디 싱 어세션로 파이네나요 싱 액타오 마이잘라이나이 아북 조라나이 시니 보람그랑 어므릿 데브라마 비슈아바니 틸프라니 파리 시니 보람그랑 어므릿 데브라마 보너 조라나이 비니 파이칸가이 하이나 하이 미세스 सुर्खीबाला जमातिया विश्वबानी त्रिपुरा Love
taku bukuno ade ham janung borong no bialo kelai ja ninio taku no nugui nung bono ka dekhai ro noksano bari taku bukuno ade ham janung borong no bialo kelai ja ninio taku no nugui nung bono ka dekhai ro nugui tong ma taku no ham jagai maya ke bahai ke ham jang ma nai na luk jagya kai to no sang no ham zakte pui no ham zakti babelo sao kai tole kai torni hopong ya sagai manyake kai torno ham jangai bahai ke sang no ham zakte pui no ham zakti kai tole sao ai belo kai torni hopong ya sagai manyake bahai ke ham jangai kai torno nugui tong ma takuno ham jagai maya ke bahai ke ham jang ma nai na luk jagya kai torno nugui tong ma takuno ham jagai maya ke bahai ke ham jang ma nai na luk jagya kai torno luk jagya kai torno luk jagya kai torno hambai ka tolop daktham Belai ke hambai abuk sini buskangor sabai khenaranai sini Mrs. Surki Bala Jamatia Bishwabani ni Mrs. Surki Bala Jamatia na jorar jauh abo pai kyangkai sini UBA ni Jinia Jamatia UBA ni Jinia Jamatia na ready tongna bagai koi jauh Jinia pai kyangkai Bishramganj Baptist Association ni Apan de Brahma Bishramganj Baptist Association ni Apan de Brahma Fulai nasnik betangkai tono hambai zorani bagai tejo to phai mancangnai ani okra sakra te ani sak salai te ani kusu rongno hambai maro ang resapnai sini borom genang sar orun jomatiani resap mungno
जरा हरको थुगो आसाय खाय नोंगो संसारो जतनि खाव कायतो लबजाकथों Sini bukuk surki bala jamatiana blai blai ke hambai bini bising dikai sing saimangka cerai asameni kok na jisu asameni kok tai sini khawo bo aito achai thung phadingkai sing tabuk joranai sini ginia jamatia UBA Ginia Jamatia UBA ni bhai ora sok pajak bono recap na bagi joraro Ginia Jamatia pai kyangka apan Debrama Bisramganj Baptist Association apan pai kyangka sini buku Sunita Debrama CBA bor recap na aw pai kyangka sini Reverend Nilmoni Opandano surima bisinti ke pairinai hambai पहिला वचनी कपलाई शकाय तो न हमबाय ते जो तो भाई मंजक भाई नहीं तीन और जगह वचनी respected leaders ते pastor चंगहर ते जो तो और मंजक भाई नहीं रखनो जिसु क्रिस्तो ने मंग बाय अने हमजक माते चिबाय अफर इनके भाई दे आंग्रसानाय ते शिपुराव रसाय थांनाय दिकन बिरो हरि जमातिया अने मामानि सुइजाक रजाब मंगने बो मंगखा त्रिपुराहा जिसुनि खरां नखनादि Tipuraha
cái cho lobjak Belai ke hambai sini jinia jamate no. Aw. Ang nijibo mutuma ka win Tripura for Christ. Win Tripura for Christ. Kok bro gospel. Ibising tika o hayungo kaito ni kok lobjak tung birjak tung. Abro sung suri lainai. Now tabung ka joraranai sini Bisramganj Baptist Association ni Apan de Brahma. Apan de Brahma pai kyangkai sini bukuk Sunita de Brahma from Central Baptist Association. Ngai sini bukuk na ba nini music by ready tong na ba koyo. The last song kai sini Reverend Nilmani Surima Bisitika Pandana Pairene. Belai hambai jorani bagai anglom nai sini borom ganang rezamung kereng orun jomatiani rezamung afa nono simi angle kau seriwi tong nai belai keno knatok an bagai jemal mani or zamung nang kai joni thani ya fari lom na Suri ulo mang
Sini apan depermana belai ke hambai ukubino sung jotono surimang tong lain nai lobmang tong lain nai sung teba hambai relai nai sini o kok borok gospel music festival platform ni bagai kaitor mucangre umsuk jara tonka aban bagai khabai khobai hambai ri tong lain nai. Now time is given to our Miss Sunita Debrama CBA. Mrs. Sunita Debrama. Otabu kaitor no lobby recap.
Blai ke hambai sini bukuk tunitano kaitor develop jakthung kaitor no sing suri tongnai ungtebo kaitor ni kok thaino rchabui aguk mant kai haina hai sing jotono saimano sini time kai ektao painai kai ektan pore ke sing mai bo chalaina tongo abon bagino next session no ai chabai next section nai a session no je sini list khaijak tongo aborok to recap nai haipena te alka singer rok phaijak recap nai rok phaijak borok bo mungri mano sung time adjust khaina bagai ketok nai okay then abong kai sini buskango Reverend Nilmani o surima bisingtika opandano o session no pairina Ang sana sikang chini Reverend Dr. Biswajit Jomatiano Joraranai ini sajanai tongo. Piaba ang kahya sana musung makahai jo to tini je phainai rok jeng jebabe God gifted talent rok ni kubuino jeng nukha jeng sinia tini malainai hnoi u festival te jeng je udesitui convention senambui je festival tongo samung mungino tong hnoi ang wansuka abai kaitono asuk tuti hambai marika Sinia kaham resapnai rok teng nukha tebo u 2 din bising tebo sini lainai tebo phai tongo aboni bagai angjo tono koinai jara phainai rok paya sak jora takutul basishan rok relainai abo appreciation rok yasagai jeng oroni kopro lainai khana sari go horo aboni bagai nerone sinjak rok tongkai tebo sahor de jeng oronio tebo pal klai kaitono lob lainai gate ang sana musungo chini audience oro simia jihatu tabok internet juk live busoli tong sini chini khorang hoite the voice of real life hoite abo sini audience sara prithibin no hinmano abo tawan suk di singoro simi audience abaino jeng khatungo engka ang joraranai chini Reverend Dr. Biswajit no Aje resapna phaipro resapnai ro kisa agoi resap khe sawo haine hai hambai jotono saklai mungse saklai mungke abo hai sini festival ningai nai tang ayang kaisa stall tongo ar saga bo mungbo sijak festival nibo mungno ingke aro joto nibangai ni t-shirt Kalender tabuk sok paya ko sari go manai eke ang koinai jajimon jani ja sai atongo chikon kotor aisabai thopje kotor kuk jatke utongo eke bono tengjotono festival ni bangi te phema ba teng jotono tlang layana abo aro rei tongo 300 by 350 round engkake Are sorry, 250 round, ke collar ke 300. Ke abo je pocket genang jatbu tongo, pon bangai ang no koi abo fundraise ni bangai siba, ang jotono abo memory bungkha, fundraise bungkha, ang je paine rok jotono lang jawayana, ambai jotono. Ambai sini pastor no, tabok ang sapis nai ini pastor no phai surina bagai sengomoni pore hengkai mai chalai nai mai chawai ठीक to 30 was sangte cha hai ini program chenglai nai surina sekang jotno kisa basa sidike ang surina jo motangnai ji sonono hamai maruo tinini salnio first session nang kaham krengkai sono pai mar khabagai nono belai hambai Apani ni hamjak mani ni khairukma nini suba mani talent borok no nang suno phunuka abagi no belai hambai tai je buskangor sapnai rok phai tongo kai tora phanang borno hamari khaji subari tuijuli tabugo panda pakya kai sini samung program tongo samung ni panda tongo kai tor nang aro bosuno hamari khaji nono bebak no yaparo kai tora phanang su lobjak theng hambai rema tai surima khluma kothar jisu ni mungbai sano amen